Yeah, so we got the power hooked up. It hasn't been hooked up for over a year now, since January 2025 when they cut the power. E kā ana ngā rama o te kihini hou, a mai ko Naera, me tōna whānau. Mai te auatanga o te pūrongo, I torotoro ana ki te ao, mai Pakistan, tai atu ki Amerika, tai atu ki Canada, tēnei pūrongo, tō tātou auatanga o te whare nei. Koe nei a mai ko I tēnei rā, I tana kihini hou. Engari, koe nei tōna whare I te wā tuatahi I tūtaki motuhake a Aukaha New Zealand. Ka oma atu tana kāmura me o ngā monirau mano nei ki te whakatutuki I te whare o ngā moimoia o te whānau Naera. Ko tai mai wena ngā Pākihi o te motu nei, mai tūranga, tētai plama I puta mai kei rungi I tō mātou whenua, te whakatika wera mahi I tuku koha kia mātou. It sort of picked us up as a whānau to say that, wow, less we've achieved one step in the whare. So, yeah, awesome. Ahakoa, kua tahuri tētahi āhuatanga tūkino ki te pai, he maha tonu ngā pākati kei mua I te whānau kia oti ai tō rātou whare kāinga. Ko tēnei mahi, e mahi ana ki ngā maria o te motu nei. Nā rātou e whakautu mō tēnei mahi. Wera pūtea, he pai ana ki te whakakiki tō mātou pēke. Ki te whakakiki tō mātou pēke ki te whakauti te whare e tūake nei. Nā ngā whakahoutanga hou ki te whare, kua whakatauria e te whānau, kia kake I ngā arapiki ki te noho ki te papa o runga. Ko kore motu, me haere māua ki runga rā. Tāta mea kei te hekina tō tātou wairua, kei te hekina te auatanga o tō mātou hine ngaro, te rā pea ngā mā uki, ngā mā naka rānei. Ka mutu, kua oti tētihi haurua o te whare hou. Ko te tūmanako, ka oti te hanga I te whare, I mua I te hotoke a te rātau. Maioha Panapa, ma Aukaha.